Tong hilapnya diklik tombol subscribe nah gerak gratis iyo doh. Emang? Ayam. Geus lah tobat. Aduan atuh. Pengaduan yang aduan. Are nyeri mang. Ih eta masih kita kok ya dibungkus kieu ge. Oh ya. Teh tentunya. Tunangan deh. Ya tangan ku nanti. Teh gini ente nunjuk. Wah, yang kenyawan tuh. Ini jangan lain dah. Oke. Main oke. Oke. Oh, kan. Kemana ya? Udah itu emang aja bawa mobil. Emang iya tuh. Yuk angkat yuk. Menang berapa sih, Mang? Ayolah 5. Woi, mau apa geningan tuh? Bagi hasil lah, tah. Bisa. Mau nengan di. Ayo tur kenangan doang. Atur, woi. Samandi pas sama yuk. Ah, pakai tombol mah. Tinggal oke. Ada. Ayam. Oh, lah. Wah, kamu tuh Bang Iya. Benar deh. Kan ngeuna dibungkus. Tapi nó agak garo manehna. Oh ya, oh. Masa gitu yuk. Wih, kenal ya? Biasa, yuk, nganter ya. Main ayam. Nyari dah ngena. Oh lah, yuk nyeri. Tapi Kamu tadi kira enggak? gagal nya. Oh. Ah, salah nempok, beren. Eta aya Kang Iil kan. Gimana potong, tapi gagalnya. Aduh tah. Coba orang tengok ke. Singan. Kemauan. Ayo. Halusan doang, kena gentok pemerintah. Ngadut. Tadi gagaro kan ya. Ngadut kena gentok wah ditumbuk isa we. Arek ka uban. Heuh, gas lah. Uban. Euy. Uban jauh ini. Jangan emang ayo. Oh. Non, tonjok lah. Balik lah, maghrib. Ini mbak, tonjok kenyot. Gua ingat minum mencret kerutik, ketahan gitu mah. Nah tadi bar, nurutik tak? Dulu mana? Mirip oh. Itu aja. Tapi ganteng yang mana sih? Gua kerutik atau mah? Wan, pikir tambah gede tambah ganteng ya. Wah, cuma perasaan saja. Ayo, Ban. Yuk. Bisa jadi duit. Ah. Iki. Wah, goblok. Galek. Wih, si Adang kemana nya? Lah, duduk di dulu lah. Dia di mana ya kemana? Weh, dang. Enggak. Kemana?
tukang Nah, udah tak? moto aja. Sama ya, Ayang dah. Le, Oh, duit nak. nanti tuh kamu. Nah, lu lanjut di dia. Oke lah, naik ngomong lagi boleh ya. Boleh, dia banyak. Nah, mana? Lu naik ngomong ya. Jangan. Lu kenalnya di Mawai, tapi hidung. Hei bodas. Oh. Ya pas benar ya orang ngantongan dak ya. Nah, pakai ya. Oh, ada kan. Ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, masih hidung geningan. Atuh aya ti leutik hidung mah gede ge hidung. Nggak bisa berubah-berubah. Enak. Uy. Tapi kunaon mana bodas? Udah mati ke leutik lah minum susu, Ya ulang dah. minum cek kopi. Ah. Sing bener lah. Hei bodas. Heeh, Tutup kumaha? tanah buru. Yuk. Tutup. Minta lengan nak. Terus. Tak ada ngiting, ada ngiting. Weh, dang. Weh, aneh ya. Mak. Non. Tadi itu, Mak. Entah duit wae. Duit, Beli duit. somai, bisa lihat ya, Mang somai. Beli somai. Itu aja loh laut. Ah, Enak kok mah. Ya. itu enak. Ayo atah, itu Somai enak. itu mah. Bisa lihat kan orang somai. Eta naon eta? Oke, jeung dia, kita bau. Atuh mah teu sancan make baju batur mah. Wah, apa? Ih, Untuk ah. mana sancan Tuh, make baju gambar baju. Di baju. Nasa si Ame. Iya iya wae. Terima duit. Duit naon deui? Tadi geus meuli itu. Naon cendol naon bakso bakar geus. Cendol aya Beda tuh somai. Beda sarua kene. Itu aya tahu tuh di tukang tuh. Kekecap we. Oh, gejerot. Tuh enak. Jadi lah tuh jajan wae eueuh deui duitna. Ini 1000 we. Eueuh 1000 ge eueuh. Tuh di deket itu TV aya santen. 500. Tunjuk ah. Ah, 100. Atuh eueuh deui kumaha jajan wae. Ah, keluar. Ke heula. Nah, Emak aya marek diobrolkeun. Gitu lah. oh dia. Lamun ka si Adang Iding kan leutik keneh. Mangartieun. Ka amang we marek ngomong ya. Kamari lain meuli bakso. Motor. Oh, motor. Geus kolot. Ih, bakso. Kamari kan ama pernah mere surat kamari. Di saha? Mang Ayong, Mang Sandi. Ayo, Ayo. Isi suratna yang sorangan lah. Amangnya kan maca kan. Nah, itulah. Tapi dipikir-pikir kumaha mage aya meureun 5 tahunan sorangan wae. Gawe ya kos kieu we, amah yang jajan wae. Kumaha tuh? Kumaha misalnya emak neangan bapaknya jeung amah gitu. Kumaha? Ah. Ih, Itu ah. oh, eta budak kumaha sih? Jadi kumaha mah? Oh. Si amah. Tuh main-main. Bung ya. Oh, ah. Mang Ayong, naik Mang Ayong. Ah. Mas Sadim, Bu. Gitu. Mas Sadim, Bu. Ah. Sar budak. Tur main-main hungkul gede anggap serius. Mah. Bang. Oi, Ayo si Adang tuh, Bang. datang. Barang mana eta? Bang. Nah, udah tenang, Bu. Ini mah balik. Oh, balik lah. Masih. Uang kembar. Tapi itu barengan. Kalah neangan nih. Kaliar tah.
Hah? Di kemana ya? Ayam belinya mau berapa mari? Oh, maling bahaya kayak teh. Keren banget teh. Ke dia lah yuk. Hah? Dia. Oh, sama dia. Iji. Ah, tuh mau tuh aduh. Mana ya? Itu. Aduh. Bang Aceh tadi. Tuh, dah. Oh, bilang motor. Coba ke situ. Lagi. Kopi hitam kupu-kupu reggae yoman cager ya Jang. Ya Bu. Bang Aceh tuh. Oke, ya geureun Ban. Kemarin balik ah. Baik ya. Baik ah. Ayo. Tapi bohong. Keren Bang Aceh. Di mana main kan disiram sama mandi kah? Dan mandi ge tara dah. Biar kemana? Ini masa aja. Ya kayak mah iya lumayan. Tak tahu di. Kalau mana di mah bobom ucai. Numpang di mah iya mah aya di jero keur naon kenyaho. Aku mau mandi ge jarang. Mandi ge tara le jarang. Kita mana yang kemana sih? Maling ayam. Oh, lu mau ngajokan mending ayam wae. Enggak bisa. Enak, bantuan atuh Ah. bantuan mah. Ini harus bersih yo. Siram ge. Di mana tanah siram? Itu kudu bersih ya kapel ih. Malam naon ayeuna? Malam Selasa. Wah, ribuan manusia sama tukang urut ge. Weh, rebor. Enggak urut. Ah, Tuh, kan masih urut. urut. Wah, yuk. Stiker naon wae yuk. Wah, tuh jauh ya mah. Jauh. Jadi ah, Gedeng ya. Beraman. Oke. tak aku kadinya ge. Naik lah kadut. Oh, ntar. Kalian disiram ku Mang Aceh. Gitu ah. Injok itu dah. Kopi hitam reggae. Harus yoman atuh ih. Yoman. Siram lagi. Ya WA. Mang eta, Bang. Bahan dah. Eta iya konter ge. Mana sih? Iya, teh teh. Bah di itu atuh nyana. Mah, euy, teu nembon. Marah. Apa ah? Siram kai sia. Eta, dua udah nih. Waduh. Awas yang kepanggih ge. Jadi pengedan nih. Aduh. Siram. Kopi hitam kupu-kupu. Kopi hitamku semangatku. Ayo ah. Mana yo? Jahil bener. Saha? Eta Bang Aceh tadi. Aja nam kincong bener tuh sama kotor etik. Ngambek manehna. Aja lah dah. Maksa utik. Cebeting, milu yuk. Mana? Ngalah kalong. Gimana? Kita tangkalan atuh. Hidup ting di Pamoean. Ih, di pemoyanan lainna sidi. Naon di Sidi? Nyawa di mana Sidi naon? Iya, celana mana? Naon coba? Atuh nyawa pokoknya sidi ya. Masih. Oh, celana dasar sidi mah, celana dasar. Itu lain. Naon? Sidi mah celana jero. Celana dalam. Celana mah luar mana-mana ge. Teu nyawa Mana mah teu ngarti. Celana. Palang we celana dobrak. Celana di jero mah. Udah mah. Tit.